Ka Riboy District Sports Association RBDSA hapok ka jinglam ba RB Shadam kala pelong jing kenduk lang ya baru kena lam nagi klub kala penyeso bat ka hak bla sakhilang do ma Vincent H Pala MP ke jing do ba thawain Lok Sabha ban long ru kertong ke Indian National Congress syakate ke jing do ba thawain ke ban long hauluber aja apsaw hakate ke jingalang ba long hak apndai tri urempang aja apsaw ha office rekam jong ka hanong thumai sning ke RBDSA ke IT ya ke dorkhas show MP ban kersan ke jingdon kam jongka kerpang ke jing penkre ban rakhe ke jubilee siar hadien bakal kenjo show maumer basal post nem ban long hau banai jilleu aja afsau ma Vincent H Palau lakular un sai jingerap na kamta ka te jubilee lalau job hakan ke samai election sya jing dorbar thau an Lok Sabha ulasan ran lang MP sya ka te jingalang ki kenthop yo MLA kum sning Dr. Celestine Lingdo MLA kan Longston ba Gabriel Walang bat MLA ke Mawati ba Charles Marngar yang berkomunikasi dari partai kita mengatakan bahwa ini kesel ketik job yang terkesan nanti di depan job yang terkali dengan yang membeli kalau membeli dengan kon dengan kamai dekat bagan menyerap banyak kepada kiban dua dalam sistem yang ketika kemudian namun ini pada wanjang jadi kasihan kata ke program kerja ke program tangga jom niu kita berbuat di klub sedang dengan BSC satu snel niru ni hadir kilang ni kemenang ni dalam lewat ke program jom ke program jom baru nawar bagai ke platform jom baru kesama lagi beliau dekat hati kami jam jom ini terhilang dengan kapal, sudah sibuk, cejar